tamu ramai beri ke mata kita program pun bagian kalau tak kita lagi tadi dengan apa tapi dengan sesuatu saya apa pun ai potongnya apa itu bau mati ulu kok mata apa ini apa kira mata ai malu kai buat ya harus berkata apa kita boleh kita apa tua maaf mau tanai mai tai orang lama ini tak apa tapi yang apa yang saya mau tahu mau siapa naik siapa kalau tak ada nanti film dia sama dia kita ya film yang mau tahu ya rumah hangat mau potong naik ya mau tu tu ke afio yang tahu kakak tu orang tahu kami imu kemaya ke Abraham kemaya ke Ishak masih kok kami yang tamai di Matol kemaya menuia Matol itu mah kalau dia maman kalau menuia Matol di apa keluar lagi malu mape kalau si suka isi hanya pekia lawai kita dapat tanya Matol cuma fatal kalau karena Matol orang yang itu kapitak cuma boleh ya pion mafata ko ya pion na tala pe ni ko la na sami boleh ya para mi hanga ke mo ma kalau balai ke ta ko ke ko be mi ai dia ke ma hanga ke mo ma tala ki ma to le sami ke wa ta ha ma hanga ke mo ma ta fe be mi ai ta ko ko pe fa fe ta ko si ho ya fio mo ma me pe ta fe to ni ke vai e nā whawhanga a kere mā a kere paku kā e hoko e lau mau tūru e mo hanga ke ka pinu a tūma pe patongia o ka pinu ka mai anga i minista a kau te mai a piona e ka tātu o whai nea mo pare mia ia nea mo ka tangata pe ia e whai ia e piona nau kawai ati matou o tāia. Pepe hoki te tare kita, pamaka kon tare kita. I hoko pe e tatati a whina ki kawai kita. Kai pini makau watahai kon tare kita, kaka ki nia o koti ngāwe. Pai hake ia ka mo whakatongia o whahoko, e pea ko tia i o mi. Mga pe maha maro ke te ia, poto whalangi te ia, lau maa nie, pe matatatu o whai. I matolo e kini. Ke ngalo ti matolo no lonu heni. Pure ako ka maka ton pure ako. Me fotu tu ko fai ke programa ko ni. Do ko programa ko ni ha. Programa e lawa ke ma pe tano hat. Lawa ke o me ti matolo na fa no hino. Pe ma wa ko ai. Tu pe hoko ya ko ya ku lo to i ti matolo. Ko mo e ta na ke nya tatati e lea e kini. Mau mai te a foto palang. Area o mahina. Tu mo ka ni ha tu fa mai ni matou. Una ko ta pe na me mai ni heo. Apa mata he tu bi mata na ko ta pin. Tu a ma ko ma to ma mo ko ta pe ma ta wa kai. Tu be ma la ma ni ke mo mo. Hi mo ma no ko to ye ti matou ro la pe. Una to na me mai ke me o pe. Tu pe ke momu ai te matoro. E hoko e programa e te pini, a honake ai te matoro pa mautuki. A tu ke hāra fiskitua ai te matoro, i kai ke fiskitua, pe maungai toa maui, a ke hāra ko koe ia kalaisi. Te mamui a ke matoma matuma te, e hao tuku e whonua, e whai a no pātoro atu ma mako, i nga tau ke whonga te tonu, e lama ka mautau ia e ngahi mā te ke, pa me te koe ia ka whai ka rei kōma. Ono nai ki matole ko kama ko ni ko mo ke momo ama mo mo ya
Ngai mea o te mausia i mau tunu, a rote a piana, e siso Christ ka mawhama. Kore ke o whakatako se hopa aki o i tāu ato o tonga. Whakatako whoki ki e kao ki sāko ki nāu ka whatamu ki a tōre ki a whiko e ni. Whakatako atu ki he kaunga ngā ora whakure ana o mō ulawa mai me hei a tapaki he ke tau kau whakatako. O mo ki mō tōru ko tawa pe, o mō tuku mō taimi ka mō lava mai ki ta whakatako ai korokarama o e kia whiko e ni. O atu ka e whakatako a te ki e pare kita o e Tonga Institute of Education, ka te ke pure ako, ka mai ka toko ni pure ako, no i ka pai ako no toto. Ka befo ke tau whanau ako, ko la vire pe o kui heni ai tau whanau ako, ni ngahi ke horo te ke, o e ako anga polisko whai ako, a whatawa me ke mōtou. O ku, o whakahokatu, o ko hao whakafofonga e atu, ai loto fia, o loto ko ma ia mo ke tai kare le mo ton i e fiafi ko ni ke ui ko e po fua kamata ko e programa public lecture series ai ko iso fa ya ko ki ta ko ni pe a o ko ma o mo ke fia mo no mo tu mo tai ni ka mo la ma ke ta ka ta pe a o tu fa pa pa ke tau ma o hai fiafu ko poni i ngā tawa tau kau ko toko i ke tau tōru o tui ko i tau mai ngawe ka ma ai pāna wako ko e nā wako malo a pita ko whakape hei ai mai he kita o e koi sokai ako to ke tā se la pisina ke me hoku atu ai tau ko kala malo a pita. Taki mo e univaru o te katau. Koe muaki mo e kumani toki a koe tonga. Tapu ki e kere kere tupu a e ako mo e api ko sio atu. O tau whahoka e whataanga rea ki e fia, e fia koe ni. Tapu atu ki he hau e whanua, tamako e tupo wano. Te peheki e tahine kuini o whiina, o e whanua kuini nanasi pau tu aha. Tapu atu ki he Pirinis Kalauni, Pirinis te Poutoa o Kālau, Prinses Kalauni, me whai hau o tonga. Tapu atu ki he hau eiki o whanua, tapu atu ki a mahi tō ki whare maama o hama tāpūre. Tapu atu ki he eiki whare mia o tonga, ka komunista pot mawe a konu ako ngāwe, ua kawameli. Tapu atu ki he taki ngāwe pūre, pot mawe a konu ako ngāwe, Associate Professor Tankina Mwestini. Tapu atu e pule ako, sa Pilisingan, ka koe sea e tō kalamarea e whiawhini. Tapu atu ki he tō taha whale e ako anga whawhai ako atonga, sa ilo ka wakautu. Ka koe taha o e hurilahi mo e mateaki, i hongo mara e ho tau ki whanuani. Te a kōkore ke whamarumaru atu pe mua, i he tala a whaki, ko ka mata ake a rea tātari e hawhangani, ka ia tāra mua mo e whini motuani. Ke whakamonu o toko roa ko tuku maa ako e komiti. Ngā au e whawhakitoro e ako anga whawhai ako tonga. Te mo e komiti poro kalama. O e ngahi rea whaka atāki tua e ako anga aia o tau i hene. Ko hono kamata i he whia whakoro ako e ni. I he whia whini o whaia pāta ko e uhi ko tau hi hao. Mālo. Mātuaki le leia e o tua. Ko e tahai a manaki le rei anga o tonga. He ok mahino o e ahoni, ne whaia e whatiwhatu whakaukau ki ai, ai ko mi whatotoro ai ako anga. Te hiripi ai e nau whakanau na u, ka koe tau whakosi, ahono ulakiria he ahoni, koe o tuape whawhetai o wha. O ho tui o whiumatu at mahino pea e uhinga, whahinga poro kalama e ai. Koe tau mua ke wahe ata whahinga ilo, pe e o mahu inga, ke nasi ai e kakai, ka mokinau tōre, ngahi ata kai ofi. Ke whaitu o whahoko ai a ngahi rea peheni.
o lawa hoki e whahinga poro kalamani ke tokoni ki ana whakabao whiangi ai. Ai tuunga mahino aki a kina utoro kurea, pe mo kina utoro whanongo. Ko whahinga kātoanga reani, ni ngawe aki ko hawhunga, ke tuku atuai hanga ai whakatotoro, no hono ora, ki ha whalukunga kakai whiwhiri pe tuku atape. Ni ngawe aki whoki ki he uhinga tatao, ka ni toi tānaki atu ki ai, mohono whakahoko ke whakamanatu ai o whahinga lawa mea e ta whakako, pe koha whahinga malai pe o ngawe aki ai a ngahi hingoa ko ia, ke whakahingoa aki a ngahi porokalanga rea peheni. Ne au whoki ia ke a ngahi taimi e sen puritaha hiwa, ne whakahoko e puritania, pe mo ngahi rea peheni, o whataumua pe ia, ki hono ako ne kina e o ngai whanau o toro, ki ngahi mea mahu inga o nau whiro toi, ki a koe ki nau tau ki ai. Ke ngahi tu whakahoro whakakoni, ko e ni poa ngai ki tongani, ki a mahino na e mo ui ki he university o Atenisi, ki a tau mātahe ki a pini, ki a koanga whawhai a koa tonga. Pe mena e tau akai ko tau atakai, ki a mo tau historia, koko tui, e lava pe ke tau lau an malama open air, ko kalasia e taha o public lectures, o tau tui ko whono ai tonga, ko tahaia ngai whounga o ngai whakatahaanga tau mu, ke wahe ki e kakai o community, a ngai mea whai hamaku inga iane, ko konsepti a tintini, o ko tui ko whounga whakaoria o public lectures, ko lea iha whahinga whakatahaanga whawhamiri, pe koe a whakawhamiri pe, ko toko ua, tonga ane, kui mo kainga ko toa pe ia, ko public lectures. Pea koe lea i mama e pe koe lea hao kātoanga whiwhia o hamari pe whai aho pe mea wha eiki. Te nau ala anga mo whamiri ko toa pe, mo whamiri ko toa pe, ki whahinga poro kalama rea whakaako o tau whakahoko he whiawhini. O mahino i o tau atakai ko iako anga, atakai ko iako anga, hono whakahoko i ngāhiri ani, koe whakaamu ki hoko pe ko hamakatunga mālohi, ki hana whakaai, whakamálohia, mutanumaki ai ilo, mai whanau ako e a pini, whawhetai o kia e, ko mai tau whanau ako, nao miheni e whiawhini, pia pehe ki hono kau mai, ki hono kau ngāwe, ki ngahi me alahi, pia ika weinga kehe, o kau ai, ai whakatotoro whakaako. Pia au i toki mui mai ai, ne tokon ke wahe atuai ai ilo ke heni, ki kakai i tu a, pia muk nau tolo, o manako ke whahinga ātini. I kai ke ngā tae, toko ni whoke whakamārohi ai, a ngā poto i ke. O kau ai a whawhehu i, ki he kau rea, i a whongarerei mo whaprofesionale. Pe koe pehe mo e poto i o tari whehu rerei, ai toko taharea. Pe nā mohono la wanga o poto i ki hono eke mohono tari o whehu i whakasokolotesi. O lama i whoki mo e ngahi poto i kehe ki he toko taharea. Ko ngani ko toa heni, ko kamata eni o whahinga hala whanonga whakaako, ke whofoai, whatu mo lama hake ai, ai ngahi konga whanua whakai ilo whakaako, ke lama whanua ai at nā tolu, o pihe ako angani, pia pehe ke kai ngā ako o tonga, kai ngā ako Pasifiki, pia mo ngāmai lahi whoki. E ngai whakaukau ko ia, o loto ke puke ai pēr whainga marien, ke whakakonga ia tai pe ai e minister, o kawa mei liku, tak ngā o pule, Associate Professor Tankina Moistin, pule ako, ko mitfo tutu poro kalama, whakamalo, mātu aki honga ia mo oni, kia teng mo tolu ko toa ki hene whiawhini, tanga tarea o e aho, ka whai ako, maftot whai mama, mo whanau ako, pia pehe kia mo tolu ko toa, e kaupoko e tālanga whakaakoni, ai ako mo mea hene, pia kia mo tolu, mo mea mai me he whamawhola atahanga tonu he kupe ngā pe, he polo kalamani, whamahola. Pia i lau maari o e whiwhi tatau pe ko ia, ko whai hona iai, han wha ata, pia mo kamata, ai polo kalama tālanga whakaakoni, lewa whakahoha, pia whai. Sa malo, kore te ke uwhanga e nai whataku o waki ia ke tau whatai, tau uwhanga pia, ka tā mo ke koe sea o waki lea ki public lecture tana e hapwhawhai ako. Ke u
wahoko atu aki kuituan nono e taulaki lea. Me tau tangatarea ki e whiawhini, ka kufufuarea ia e semester 2. I kapi teksa o Sailoka Mkauta. Sailoka Mkauta ko mi wapaha tangata, aina whanau ia o watolo katopa, tahiwa whitkaha. Ku Sas Katolika pea Sailoka, ku mau família Sailoka, no ki Hateiho, no tonga mawate ki Hateiho. I kunga kaapa Sailoka, Sailoka na ni lautohi pe i lautohi ko ia koe ai kureangai la paha. Yang ni lawa mia ki korista kui lau, ai ko walto lui ke waliwa, na mea koe korista kui lau, ne mawai ne lawai liria sigari ni. I hiwa taha ke hiwa tolu, na ua na apa Sailoka i teachers training, tai koe ne ki teachers training ai koe ai ia ioi. Dan ne lawa ia e diploma i education, i whaiaka koe ka whaatua koane. I ua awhi ki ua mawhitu, na lawa tā Sailoka ki Seminarioka Pasiki i Suva Fisi, maua no whailonga, ka Bachelor of Divinity. Ka e wafta tolu ki wafta nima, na maua no whangamari ki ne haka i University Kuwai Katoa i Nusila, maua no Master of Counseling, ka peke no Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate i Restorative Practices. I he ngā ue anga, koe hiwa wha, taiwa hiwa wha, na whailautohi a Sailoka i Sibesa Wholaha, kana heki rewa i taiwa hiwa nima, i niwa fō, o le whailautohi a i CPS Tonga Mamao. Ia koe wafta ano, wā mai ki ahoi, o Sailoka, kau ia kau ngāwe ka koe whakaiakoe, kau rekara ka koe o kuante councillor koe o i ngā toanga. Aia koe ki Ukitoa nono pia tau totarea o aki e whiawhini, ka kōkorea, ke mai mo ha paspas, na Sailoka. Koe te whakore o Sailoka, ke te wāma mai o whakatake o kua Angin itu doy, lo tu macam apa tadi, orang dia foto film, foto aja, foto ya api, tahu, tahu amat. Koe kami ngai, koe dia hari ini, koe tahu amat dia dalam restorative practices for schools, koe sio fakalu kufua, lagi fu. Ti teila aku tu sio kalau fua pe kemudian tu uat ya koe restorative practices o ko toma lele ya e ko soma wa ya pon ni ya fakau ke bahaya o tu le au na ya pito ai fakau e restorative ka te fito ke ate ko pe ko ha fahinga ko tu mau pe na au koe ngai tawenga ki tarano ai. Kata ki na mape kusi mai te koe hono whakatonga, te koe ofi mai ka tauto. Koe tawe ko rapi, what is restorative practices? Na mato ai whaere ka, whaetama. Whika ua, koe haongi te origin of restorative practices. Koe whika toru, te tarano ati ai ki he whakahoa koe ai tui a restorative. Yang mengakhia koe tang tau tuku mentau lako mahal ide ke tani kana kana fa to kan mo to ya why should we watch what we say mahal kinga opito
a fupo ia ko ni i restaurant TV. Kami nak menerima ko ha ngau ya i restaurant TV. Di o ni ngau ya. Toro be ko ai mana meri o kau pura ko kau fanya ki hono fakalere o programa ko ni dengan apia ko fakalere. Kami ngau bahaya ai kita. Koi restorative practices. Now, sure he duty. O fact, what thing I program for our that as I have really my a same soup or same soup. The restore for the fact that the Fakatona behind the Tamaki being with Baba. Koi, now there's no Facebook out. Ai CEO ko ai tien tu tano de nai fonga foko di tu punga ko tu dia ko ai ne ko ko mama kana di ro to ai tano de fonga faya foko ko tu e to la ne fonga foko ka ko resto i na fa ko banga ia ko fonga foko ki hono to e tanumaki ko va enables people to restore and build community. Kapaina va a ter uma mal o toco ligar restorative. E poi con lì o toca avere il respect del process. E restorative o ma in ambito al mio frappato. Tetapi ukir aku apa mana tu kita tahu boleh makin itu hal ni lah, more ekonomi dia mana tu itu. Kau tahu ke faham boleh cuma tu kita hampa ni tertamak, ini dia nak istilah ni. Kau proses kau ambil kau itu lebih rumah dia pula. Kau ia adalah proses que foram a restaurativa. E que mana tu ada que deixa hobbies, deixa o proses ia tu pun ada mau ia faz a nota. Ya na o hati takai ko ni mala ya ko fatona e faz na ngau ni. O na to o mai e faz la ngau. Ko e fa ka to na o whakakautau o restorative. Human beings are heavier. Mana tuki ko to sayang koe, ko nang ko whakakautau o to fia me e whaia. Tata te whanamala ki tinga. More cooperative. Te ako nito e anga liliu mo urunganga. Tau he to me te whanawa. O kune liliu ai urunganga e whanawa. Me mahupinga koe ai foi dia procura do bicho. O dano do bicho, o feito a dia para o pau. E da society o dia de pau, o que dia. Então tu e ali, o pangue ia o que é o working with, como tu, como for. Working with it, a top life example de neighbor. Kalau sio kita tahu ni, os mahino dia berhalan di dia, halan di MS. Tala nor, nak dia tu ni nai, mah ingat itu idea restorative. Kita tahu orang mahin, ayah restorative, orang fakir ni, orang ngahita. Apa yang kau buat? Hal kita mami restorative ni. Kau isu itu kita kowe yang mahin itu fitu nak ni ada fakapau kowe. Nak dia ni criminal justice. Fakapau betul fakapau apa. Naya fakapau kau itu taha polisi kowe probation officer. Mihlah kowe ya mau tahu dia tak hoping dia ke mana. Untuk kita mahu dia. Tahu dia itu
Abu, então tocar na pe e tocar com ele faz dia, e a ofenda. Eu tocar na faz dia. Tata o feia e ngahia ko. Ana tá e aqui porque ma e vem a fata. Algo que vítima de e restore diri. Ele ha o ai tu ama mais foto ni, foto mais office ali. Ulah itu tubuh, am nak kita hidup, am tak boleh. Kalau fakta kau lagi, fakir ini hebat, rather than tak dia. Ini, kalau kan ofisa ni apa mai, aku fokus apa ni akan ambil dia. Omai ofenda, ahia, victima, ofai mediation. Nanti mediation kau begitu, foto nggak begitu dia. Kalau kita apa? Mereka tahu kau cara mau apa? Kau tu nak payah dia ni. One, fakir ini dia apa? Itu kau tak dia, itu kau tak mama. Kan itu ambil fakir kau. Kerana orang nak anda kau ni, ini kakak formula. Kata tak, kau native American. Oga yang awalnya ni aku, kau tu kata apa? Nak mau fusiakan, tak cara mau apa? Aku mau mangan kata aku Singapore lah yang restoran, basis. Nah, how dia faham tukunga, aku omai ai ofenda, omai kalau victima, omai berfamili victima, omai berfamili ofenda, ofai talano apa? Pero algo diferente. Hay actualmente communities of care. Kapag hafuhu asyone comer, o mai asyone, o mai mo kakay to gol dia, o fai tala mo abio la ko solo va bene dia. Fai che corre famore corre da. E tayo ba biwa, so che ai restorative practice, tayo ba biwa Fokotu uai inusila, ai family group conference, berfakatamu amilah hamil ai kamawi. Ose na fana itu di prison. Berfokotu udah lai lama pio paito ope yang nato ope. Ina marai ke kamawi, ai dia ke fana. Itahi kan batahap, tanda polisi pe di Australia. Nalito omai hanya akan diusila. O fakadere lagi hanya di Australia. Owa toe fufana uyo di famawa. Kalau aku solo abe na to solo abe ba. To kaya man tahi ba iba fa. Tagad ko ma me to omai hanya aba criminal justice. O fakaawa iya. Koe tau sio ini ki whakahoa koe restorative ngā mea tui iai kia moe ngā mea koe na tau lako. Tau kene tu tāte sio eto, na tau tuka tau kene ngā mea koe ia. Tau whakahoa me ki tau sio te mahina. Tau ngā mea tui iai restorative. Ka pau, ika ke mak koe, ika ke uia no restorative. Ika ke uia hatang mak koe wā. Upau ke restoration, upau kalama koya, upau ke fai tang makeva, orang dia, tu fakata he, fuhasione mo pita, jadi fai ko, mau tak tu he, tu famor, dia tu, oe, o fai tang ke rotore, pau ke rotore victima, pau ke rotore ofenda, tu fai tang, ai ingat he. I inform what is happening. Neutrality. Tu neutrality di kota ni kita, kota pun yang disebut apa namanya, konferensi neutral. Kota mana? Safety. Upau ke orang kota pe, upau ke fatahan aku umar ni mo. Matu di few dia harap korban ka berhasil.
le fica wa le polo wa ta wa ni safety ba wa ta pa ke mo hele ta ko ya safety ha fa ta ke to safety accessibility pa ke available ko fi mana pa ke ka ta ko pe ya pa ke fi ma o ke ala ki ta o fi ma ko ke le di su ko wa pa ke wa ni ta ko ta ko per mo respecting ya ni Ini yang untuk tahu bahwa kita tahu itu. Dengan value yang ada perspektif. Apa optimism with things and people can change. Berfaham apa soal apa yang itu? Oke, itu juga ada story ini untuk tahu bahwa dia malah makin liu, malah makin liu. Fikawa, kok pakai faka apa-apa yang dalam ini, faka apa-apa yang ini, ihe apa aku, orang pun memberi faka apa ini. The problem is the problem. The person is not the problem. One second. Ihe faka boy and narrative therapy and counseling. Famiglia Michael White di Australia, sama David Axton di New Zealand. Orang kata itu ay para counseling, narrative therapy. Orang nama wes fakau orang externalize di paru-paru. Kata tadi, hukum itu lain, ideologi, kalau itu lepas, itu hemat. Hukum kita harus diselesaikan. Hukum kita. Ketika kita counselor, itu externalize. Karena kita banyak baru, personify baru. Umat waktu, asal tahu, the patient is not the problem. The problem is the problem. Pokok every person has the right to dignity. Bertahan of dignity ya, makhluk kita begitu. For you never know what another person is spoken with. Maunya ni. Lehe sama kau kapau titik ilo, kita mau ikut apa pemutaran mau, ilo punya apa, cuma mau. Nama tadi, even ada formali, bukan ilo ada kakak tu, pakun siapa itu ni, aku juga kakak, terbaik. Tapi kan ini anak dia itu. Aku mahu tinggal gue. Orang yang fakau faya kuke ilo kotor mereka. The grammar of Ahmad is stance of respect and inquiry. Di counseling from apa. Okay, I've been nosy. More respectful inquiry. Being nosy. Nah, semua. Kau ini kan kan. Kita ini sangat apa? Kamu mau buat apa ini? Buat apa ini? Ayam haknya. Dunia mana buat anak desa ini? Iskop, kita tidak boleh. Tapi tak boleh orang tahu apa yang kau mahu. Not knowing Spanish, orang dia enda sono incluse. Vive perché io, fatalmente da studio, che io hanno sempre in cura. Figli, come capacci, hanno le chiai. Vive perché io, hanno le cose, studio io, ne ho poco io, perché io, e fai una forma che la tizia kita, che ha di constructive che mo paradis, che la di fai là, che potrà trovare. Il forma fa. Ma tu così dopo che tahu sampai dulu, que tahu mau otomatis kita tahu gue kelas. Aku macam tu aku. Ni aku di sini dia tahu. Tiga sisi ohi fokus,
vai ki ta ai ni ala ki fo ka whakahoa ni a pia ko na ta fo wa ki ai i lo fo ko ni pastority ko me ai fo ka sta pastority na tu relationship focus ia accountability be mo healing ni pa ada ko ada ko na ga na ke fo wa ga ko la me o ke ke mo ya fe pertama mereka kalau no who has been affected. Jadi fokusnya adalah menambah. Mana tu, mungkin orang mai kau pun harus berdiri ke apa sih tahu ya? No, kaya ini pertama nak itu. Kaya ini akhir berpogi. Tokon ini kartu, ya apa? Kita tahu, ini tak akan kau ada benda apa. Why blame? Why hard to get heavy to know ma? Ita mata why she was here? Ini ada ho. It's all about it. Fanatis seperti ini penakih kehin, siapa yang nakih kehin. Jadi semua justice bukan ada tahu bagi kita ada isu tahu apa. Bukan. Tak boleh ya. Tetapi ini mama. Masa dia dia fokus kita sahaja. Kita sahaja tak. To heal. Si isu ada boleh. Accountability tak dia. Sama boleh repair. So ini. Kita faham boleh biktima hakuan lain. Semua itu. Peripheral, tu dia tu tak nak, jangan tu dia rival. Waktu kerja, power, dia biktima berfokus dia proses. Kau ni berofentar. Jadi kita tahu kan, justice process is adversarial. Cái hạng của X cái hạng của các phật tử, cái tu được cũng là phải bác đấy. Thì ta phát cái ta negotiate reparation the victim of an offender. Rồi cái nào đấy? Phải là approach the traditional. Apa yang menegakkan baik, yang merespek ini. Aku siapa tradisional yang dihalau, siapa tak aku, kahaba mau nganyi ada tanggapan lain. Wah, rules intend overweight, overcoming positive and negative. Kita pakai tu. In restorative, offender is responsible for harmful behavior. Apa yang behavior itu kuno? Apa yang nak bagi katongian? Wow, ini traditional performa kena tahu apa ya? Limited opportunity for expressing remorse. Koi, orang yang faham apa ini ya? Hai orang ini, faham ini apa pun sama. Koi orang ini faham apa ini? Kalau kau ini, yang faham dia sebenarnya apa? Hai fikir faham apa? Fanya tu pun nak tahu-tahu ni. Tapi malah origi dia. Tahu-tahu ni kalau dia isu nak ada, okey dia akan jadi. Bahawa tope fokus di dia. This is command respect to warnings and threats. Why fanya dia be? Fanya le. Os ini lebih farau foi bang koya. Aku tidak pakai tahap. Faham. This is gain respect by motor. Motor yang ni saya. Itu kakak itu apa file? Pokok file satu lagi mana yang ni begini. Itu kira ala file yang saya. Ala file motor mobil.
no fu no fa na wa ko wa ko ti ta ni ta ta ko ya ni fi ya ya se na uno ne control il sapore ko ta ni fi ana le fi pe ka fa dai e ta pe ko na o fi na ai ba so ni il fi ana ka fa control Emore come out. Emore sul mio guida. La fa che da sapore. Ti fai che uni non si hanno o io mamma ni ne ne fai. Kita fa poi private. Karena tu anehnya tinggi dia kalau ada lain. Mak ni ngam tu ya. Kita mau ngapain? E open, però tanto di fare la linea. Mohai fuori da kai, no prova. Il fatto che si tradiscono di andare lì, todo come va fare, identità, with understanding, restorative. Poi todo come va fare cautela, da fare da reflection. Good behavior is based on internal desire. Fakoria niroto. Fatanga ko ana isi ke niroto. Loto home, loto ma, loto ofa. O fa bebe fefe kata ko mata kai ni. O fa ko na. Fefe kata ko na ka. Ke ko ga ko sa fara ko fa. Die vongen om een vrouw van een restauratief naar Nederland. Zo is het wel. How management speaks to and about staff. Wat het tahu lama. Akan tahu ini kita staff. Jika awak, apa sih katakan? Untuk orang staff itu lalu itu. Orang yang ada, orang yang di sini. Point out how management and staff speak to and about students and parents. Ang AFF, para tuloy na ay principles ko na ito patalimay. Parents of communication within staff o kung fatah ko siya alam yan. Lang fatah ko tayo patuloy. Oh, naman. Ang AFF, Orang fak berapa di formal. Mama pipi orang Soroma apa dan criticism dan disagreement within the area. Nah, formal nama ya. Kenapa yang mau sapori abiso? Cosa fa sure or what? Sure. How school responds to different needs among students and staff. Kalau tutar itu, kalau apa ke, jadi orang asing itu di kau. Kita lihat dengan mana dia top. Dah, sebenarnya tu. Jadi mai forma dia. Kalau dia orang asing di kau. Tuan itu dia. Kalau kita ni orang itu tuan, nah, saya dia di restoratif practices. Ini aku. Bukan dia aku, bukan dia atau tolong, pupuk kau ya, Maksudnya ni apa orang lain, kita mana kita kita asli, kita tinggal suatu kita mana, bukan kita demolish kita, tanah kita. Hanya mau ini dia. In every play, oke, hanya posisi ikut. Yang berkaitan dengan wanita, itu mana Maria. Supaya nanti betul betul mengenai boy, tu hak mudah untuk bahasa tahu. Utama posisi tahu tu boy terkait boy obrolan orang dia. Apa lagi?
every play that comes from your mouth, o nga posisi kita ito. Ikaw kasi sini, ang unifa ko, putawa, nanti may pogolya. Fifi, kung huwag mo nga nga office ya, ang feito. Okay, ang anak kita area nearby, ay ito, air hostess, eh? Good morning, coffee or tea? Yang kita yung susubat o tortilla, kung nga fifi, at toka, a relationship with God. Tahu ini yang kita tahu. Pak siapa siapa ini? Awak dia bilang apa ini? Apa mahal? Itu kan dia. Kalau kau bilang, orang tahu dia apa tahu kan? A conversation that process will produce relationships. Wow. Foto ini kini kalau ada film ini kita tahu file apa? Mata apa yang dia? You are not assuming ignorance on the part of the patient of Fano. Korea utabe, wana kama ko halay ito. Ano fakta ko dia? Tuloy ang fakta. You are not assuming you know all ang ito tama kaya niya. O did assume mo iyon na daw niya okay. You are inviting in conversation. Wow, finally, okay, build up your power. Finally, Fano mo day, hindi kaya ako. Fano mo day, o day mo pili mai hindi ka, pili. May kaya nakita sa ako, Fano mo pili o faya ako. Pili. Ay tomboy. Language standards relationship. Pag mo mahinaw dito tapos ito ka daw nila. So ay hindi Fano ako. Kung ito nagsalita o ang mama. Kung tao kayo, kung Fano. Ito ganun, ito ganun, siya. Kino siya ko rin, ito siya yan. Mama ako ito greater ko. O kawai na namin ano ni restorative practice. Kung totalize language, totalize kata. Yung kata ang kita dapat ito ano. Tao. Fanaw, kata ang kita ay gusto niya ta. Kaya namin niya, kung hindi mau yung pa. Deficit discourse. For example, yung na Bible kau ni ay, kita kata Smith. Kata kau Smith, kau na. Tuh masih ini. Deficit discourse, lo kecil baru example, kau kecil. Objectifying language, and going. These people, orang dia. Tahu objectify kan? Exclude, mana kita include exclude. What the exclude adalah si what they think. Ay mo daw dari inclusive. Kaya restorative inclusive. So ano kaya ako na? Example. Tapos iyan na mas hindi. Kaya nila, mas mabiliw. Where's your gear? Kaya nila, I got to be because of my needs. I brought a book last week. Kaya nila ako. If you did pity, you wouldn't have job with your need. Tingnan mo pa rin. Hindi pa nagkaya sa ako. Iyo, nang maubo. No tigil. Bakit sino ko ba? Kuya, niya nga fa kita. Fa, pwede construct, pwede demolish. Every masuk, natalagan na. Tahan na pwede. Kapag kita ay mau hana-hana pe, ta cooking or product na, fa mo ka. Kapag you become what you eat, kapag what lagi? You have to have money. Every play that comes from your mouth, hama.
kau kiai ke hak hal mana. Kena fafakan ada sini bo. Masuk pun lain. Kau tu tak tahu hak apa tu kalau kiai. Kiai aku tahu tu. Kapal punya apa? Fataran hari sini, kue faya rumah doa, kene tanya ni, mereka dia kali. Kue kan fehu ini, foto mai arrestor diri, ke dia victim dapat offender, kamu semua, kita biar orang tu, dapat ditoa, kamu semua tak boleh, what happened? Kita fakir kue. Or Charles behavior. What happened? What were you thinking at the time? What you yet? It's a fucking to help those harmed by others' actions, victimize. Okutokana, ye victima, the offender. So now you can do it. From what? Without one of my people that don't, Hangulane, tak apa offender, si orang victima si dua ke, nanti kita nak nawa, atau tu dia dikoi, dia mainnya di fire, lalu nasi di mana saya naruh, offer. Mengaji dia victima dan offender. Orang poesia, bahan fakta kau berlawan jika fakta aku tak nak ibarat. Nanti tahu ini yang restoratif. Seko, okiai berkami seko, okiai justice seko, okiai relationship seko. Falah nak kita finance as kasih siapa orang nak restoratif. Kira kalau kita Tuhan oh fakir tak seko, nak seko, check in seko komponi, kalau kita nak elang ada sisi seko, mikir ni mak, nak tamu. Elang iluai, ane hok kita dah kita tahu. Itu pengaruh dia. Pas dia kena, decision making, waktu kita awak faham betul, bahaya perkataan. Pertama tu siapa mati pun siapa. Ini siapa okey, nah bukan naik Native American, memang faham nak ifu more. Ini kan tu, kita boleh ada share federal of the flies, waktu kita nak poke coach, tu yang bufu dia. Kau ni kan siapa yang talking this, kan awak ni nak siapa. Jika aku nak itu kan, kau siapa yang tahu dah. Tapi mereka tahu yang ini hanya kalau kanal yang lain. Confidential, malu. Aku faham aku betul. Pergi saya ni siapa yang prime. Ikalah faham haki kontrak haki agreement dia. Tahu kita kalau orang tahu, tinggal di Osaka tahu ni mamihen ku ada polisi. Betul. Pokoknya aku tak kau. Ini sekali, orang yang sekor sender. Baik apa, tapi sekali lah, kalau prime itu lah, orang lah, ayah lah, karena sini, elah berkait women group, tu betul tak tu betul lah, karena tahu harus sekali. Kalau sifat agreement kian, tak kita aku, dosen kita aku. Facebook aku tahu yang aku tak main itu yang, ini sekali pun harus kompis pas keke, second skills wifi nak keke sekali, sequential, perform, non sequential, bukannya ke fishbowl second, the fishbowl mereka kita boleh dah itu, sekali dah itu, sekali dah itu, il faut mati orang itu, il faut mati itu tiga dia. Itulah timur. Victim offender, yang awal ay restoratif. Victim offender mitigation. Tinggal upaya ni bagi memperbaiki dia. Kalau kita train di restoratif, yang awal naik neutral. Siapa kita agreement kita mana tu, mitigation ni baru naik kita.
Menurut saya agreement di rumah. Kalau di volunteer, kalau di mana kita informasi ini, udah tahu apa hal. Before in the media, masih ada opportunity solo kalau kali ini. Kalau kau yang di solo, kalau di sana orang dengan aplik ini yang berada di solo, ini anak itu ay restorasi, bukan ay itu antara anti-police team. Tetapi oleh polisi antara, bagi ilah biktima yang oke grup itu staf, lawan itu ada yang ay polisi tak mempulih tak tahu siapa. Uraki il processo, qui tanto perché avevamo fare il processo. Bene, da vittima, ormai è legato alla vittima. Fatti che fica uomo, che io mi fai che tu hai di protettivi, o hai che con te, o hai nelle politica. E fa questa kai tu hai a sul gruppo andava lì. Per tale modo quindi, e che io ho vittima o hai di protetti, non play andava per nato. Perché tu monitor hai idea, il victim per buat diri, dia kira ia fai mamaki. If kalau si certain success, dia nak fai mamaki, tama koi, nani fakta, off tama koi, itu di mata, mati tu tanda kawa. Kau aku kita, dia nak tukar tu, kau payah suat tu, buaya, polis fufu dia tak afir tu. School conference. Yang awal ay restorasi, tapi ini kawal ini yang awal itu difahami mutahaya di Sarawak atau Palembang ya aja. Nah, jika publik isu kata sama alat di kami di Sarawak atau Palembang school conference, ya. Soalnya ini kan firman, nanti kita ditambah di fasilitas. Atau kita ini sekali ay school conference kami memang dia boleh. Mari kita orang sensitivity, mari kita feeling itu utama kita. Kalau kita sea kalau kita tapi itu kita sea. Que foto informa que siapa golongan dia, aku forma tak. Que siapa forma aku forma tak. Kau facilita. Commitment cooperation. Kenapa tahu tanya. Sense of timing. Sudah tanya, sense of humor, facilitate untuk rumah. Tapi dia harus isi the qualities of good facilitator. Valera. Takay na nauftalak ni ay ocean of implement restoration na nakapike. Wala ni tali na kayo. Cope with difficulties. You are not just talking on your own. Takut kefahaman kau ini masih kalau pada mania dia, satu aktor restoratif mana anak siapa yang nak bahaya, kalau nak mau dia bahaya. Betul lah mereka ini bahaya kena tarik. So, feel puri at the beginning. Saya kau ini ada orang dia puri. Pi orang tua tahu saya kau ini. Pi saya tak dia kami lah. Itu nak puru na toge. Nani fatona ia o più delle confident vedo tutto che mi muovo. E alla fine la restorazione. Per fare quando ne muovo io fai un libro. Complete shift mi toma muito e toma muito. Much more positive. Man, todo está na negativa na tana. Kalau dia saya akan tahan siya responsibility. Ikan itu harus bahkan naik. Semua yang saya tahu definisi yang delegate na. Elawa ko yung saya ko delegate kamera boleh kena file mediation. Kalau aku kena foto file na ako. Tu nama ang foto niya. Pokok pipi awam na tu kita tahu il family la fai una auto che hai o fai una istituzione o fai
Line in. Kalau mo ke ufanga fata ko so na faki ile ko to ko ele na tu ila me senta fa funua ai ka kai fefine mo lo ai fanau o tu I halaleva a fo a tu ka pe mo fa malo I fa ka fe na e fa ho ko ki senta a ka ko lele mai o fo ko tu a o fanau ke a tata no ko ni e ma inga ko ta fe ngau e a fata a ko senta ko di o ku ya e ka councilor to ko o koe ke fulava lele ke fua e whatongia e koe ke funua ke kakai ko ia o koe sia tamaki ko ia e whakamamahi ia ka ko psio koe ai maho inga e tau whengau e aki o ko te kia kia ai o kau whuke longa I whanau I hana toka ngai he senta koe ni ka koe sio e whine motuani ai polokalama koe whiawhini toko lahi e ke kau councilor leo koe nau kakato hen whakaampe au ia ke lere, ke maulere mai, fia he whakaafe kuwhai. Mahino koe, o ku iai whi ilongaki, I he ngāwe ko kuwhai. Pea koe ngahi mea ene o kuwhai no siofi e he poate whale I koe a senta, ke hoko mai ki ai ngāwe, ke maulava o tokoni, I ngai apea ko koe uki ke iai hakau whakawhia au loto ai. Koe anga e maui whakatonga koe ia, ki he kau councilor, ke mahino angi ke kakai whonua. Koe ngahi mea lahi o ke tānoa ki ai,
o whai ngā ue lahi ki ai, o koe kau kansela, una waku he titi ai, pia mo e hala ki e measi. Ka koutui ko ho ilo lahi koe a koe, teki tokon lahi mai koe ki hono tokanga i kina mai mau ki senta, i hono toe, hange koe mea koe ke lawe ki ai, koe ospeta ue tolu pe wha, whe mau ki whakafo o. Ai pe he pe ai whakaamu, mo toi hoko atu e tau whingawe aki, ko higa ngahi mea fo o asi he whanua, o tau whanongo whakaape ki ai he ngongo, ka koe whe mau ki tau umo mata, ta whekau aki, he ko ngahi ke tuk toko taha pe hatoa, ko bau ke tau ngā whataha, pa kou hau alofa ia ho o ngahi lea, kai whoki ko toa pe, ki he elito aki ai whai ako maa tonga, pa mo te whine tangata, ngā ue tonga, ai mo uike e ki, malo. E tangata i ngā ue, oku mote e nā tuatinga toa kei ko ngā ue ako ngā ue. Hei loa te wani koe o mea ka taki. Ka ngai te kong se lai se tua, ka rotui o kia me nā tuatinga ai toa ngā ue. Te lau tau te roka te kari na tō ngā ue te ngā lai. Yo, oi. Ora, voi. Per favore, con voi, come stava a dire, di pellicole. Questa è un po' meglio, quando buona, mi ha fatto. Con qui abbiamo e va a fare un po' ma sai che può fare lei a chi fa restorative approach to look at. I can't go in Maria Coca for him. Well, whatever go here, I like the way in Maria faktor ini lah. Orang yang fokus, orang yang kupu, itu mereka tahu macam bobo, bukan kau sendiri. Tapi dia bilang kau sendiri ada bukan naik bah itu, inklusif. Kau macam itu kau semua ini bilang mereka sendiri ada. Kau mereka kau sendiri. Jangan sure. Allora questo è loca. Può fare no è video vuoi cavako. Come che per tomani, che per tomani. Può fare che tanto in fefe, ma per da poi muore, mo che per muore. Per voi da io come che Uga, o logo fala de, né, porque o pega no verão, não vai fazer, não. Mas lá de mas o meu que faz que fala o não que eu falo que tá toma, eu que sei é não. Mas não eu faz aqui. Sabe mais toma, eu não faço bonito, eu tô aqui, eu faz o toma bem daí que repete, água mais toma aí. É que você faz a foto. Kalau kita kalau statement tu ya unde kamai lah itu ai ucapan itu saja. Tapi sebenarnya mereka dari kita poin ini. Sema orang tu mahal lagi tahu. Kalau tahan. Sebenarnya dia. Tapi di fokus dia aku Con ngồi đấy, anh câu đi anh hơi quay đấy, con thì tao nhẹ, có treo luôn, cứ để bảo vô phòng, không được phải tao lại đi vậy quên, cái con làm cái gì của cái này thì nó quên, nó bị cái tập thể tiền con là gì, phi tao phi cái đó
That's the beauty of conservation daging. La totoma che ha che la what kind of oneness is the dimension? Kita tahu kata itu dengan tahu kalau itu ini itu kan lagi mau ngomong tak kalau mau itu
councillors i Puleaka. Where I try to get but the group of counseling would have been aware of code of ethics in Amaro. So that code of ethics to the ilo from Mata we fear and the top of the so they can follow to run the out the one of the councillors they won't take code councillors that will allow for that ilo. The Yala will be the one to look at. Not going to be there, not going to I want to be my father. It's a fact council in the Mao. Mao? Lalu pamalo atau semua kita tak ada yang kau dia favorit pada dia ini. Oh, taruh tu mau kilo. Mahal ko na ko o hage fa kau sai loka I tai mina ke fa ko kai ko dia he o hange ko restorative approach ko practices ko ngau aki ko ni ke te hawe ko no ko fili pe na tuku fe mei fe mana ko silabe mai beki ai ka ko tai ki ko o te ilo I koe ai ko wana mene whātara noa. Ai keresi ai o tua mo ui whakakaristiane. O ku te sea ko tonu kotoa pe iahi ngahi mea koe. O ku hangi ako wana pe whātata a lot of those practices are things that I believe in. Teka ke wawau ki practices ko ni. Kako hipe ya ko si alo ofa tata pia I bates ako pe kita pia me ki mo fola. Kako en ko to pia ko ko. Ai fakau ko. Pe pia pito ka mo to famana mai rea. Ai me amma ho inga ko ya. Kako tu yo to ko to pia ka tau to ye pia fi. Mahal ko hinga e kiki no di na ko mention Becky Puleako pe amoy katobol Puleako ai o wai equipo kalama ko whakakau ke whai ko la ba ka ko hinga e kiki nga mea ko endi e ko hiku nai lahi nga me ai o whakau aku pe amoy moe ba ka ko initiative for all o wha amu ke whakahoko pe ko fia pe ia e sai lo pa ko ri ko tarano he fia fidi o mahino te ula pa ko kore ko to ko ni ko ki ngahi pe o ka fi mau ke kau aki te mo to ko ni ki initiative ko en o whakakau e la langa ma ka ko whamalo atu te au he lea hake pe au ia ai on ko ia malo Aka kita nak tahu setiap kuliah. Oke ya service delivery protocol. Oku whamalumalu ia he pun ngā whalas whanua he waka kai whiwhine. Oku ia referral pathway loto ai. Koe kau counsellor ko toa to ngani, oku nau pau ke nau lesisita ki ia he tau ko toa. So just to let everyone aware of that as well. He koe oku nau atana to o whapuripuri pe ia, o koe pe whika o ngā ate nau whia telefoni. O lama pia mo tā kia ngai api ako ke nau tokon. Ma koe kau counsellor ko ia, koe the last time koe toko tafitu. Nai tali koe he pule anga koe o whakafo pe ia he minister koe po ngai ngā whalawhunua. Ka ko tui pe se ke mau inga pe fe ilo ngaki ngai ngā ui koe. Malo. Tapi yang lain itu kan kosong. Lari yang betul.
Como o fazer o que vai lá, o que vai lá, o que ai nature, como uma Deus. Foi natura que não faz nada, toda natura, amor humana, humana, todo humana, tal que a pessoa, algo que ela não vai até, todo segundo que não vai passar uma coisa, que natura me é series pun sudah berpon, tahu maraton untuk kamata, terkait itu kita baca pas-pas harus masuk. Timur berkau frasi tu, frasa tapi kerja terbaru kalau dan tetapi itu dia yang lihat apa betul terakhir kerja itu semisi tu yang berlalu, upor. Para topik yang Security Readiness Evaluation Framework for Tonga E-Government Initiative. Ayah kota hari-hari, kota hari nang ngawal apa, kita tapi apa boleh kita boleh di kahar. Saya berkata, pihak umum itu yang malah oke Air kata semua kita semua kata fasi, kami itu kami komit foto itu, iya kata kerja itu, korban konkret respon bahasa di belakang, aku pernah tapi kita harus kerja harus mau itu untuk kemampuan aku buat Lea soka ma papi deta series pun tu ada nama pun mau pun mau sama orang terima. Nama udah berkamata, main orang mau tahu dan tahu mau tu dia orang nama kai hok. Ada forma mai itu fafoki bod mau mau mai pun kata. Main ngau itu kalau tuak mai mau tahu dengan apa Mapapaya firma, mama fada firma katu kumana. Ia mau fada wako, mau firma nato. Itu na paparema, wah itu hoko itu na. Itu tahu yang mau tahu dia pun tapi dia kahun. Kalau tu beliau mau tahu, ia first class kalau mau tahu. Biasa ini saya baca dia di kamu